Bismillahirrahmanirrahim. Geli tamaşavana emir bahsa faiz bikin, bahsa tefecciti bikin. Ka faiz çiye? Çitine seri merva. Hakkı faizi da hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam de beçi o kada Sure-i Bakara'da da hapse ayet-i bejim ka duanda Huda de beçi mesela. Emj bu çi faiz etkin mesela hani. Sonra faizi çiye çite seri merva. Naha geli tamaşavana Awlawi enbiya têxin serê xwe em însanin rızkê me baxliyê Xwedayê ye. Gavak em Xwedî îman bin, Xwedî bawerî bin, Xweda dibe çê Bismillahirrahmanirrahim er-rizqu alallah. Dibe rizqê yaratixê dunyayê tev ez did. Niha nava serdarê em bêjin çivî kene, mozene, mêşene, binê erdê moristan kene, rizqê teva Xweda dide mesela. Rizqê me însana tenê nade henî. Xaliq ew e. Êk tîne dunyayê ew e. Tabi ica eme insana evvel ahirete hesab me perse bete çima ibadet nekir. İbadet tenê li mêjnîne, rojînîne vesaire. A faiz tiştekî pir pîsek em dikin. Belki ana gelek insan dibin ya sedat bahse faiz et ki alaka min faize bev tinekî rast e. Ama piçik tekirine mesela dikeve sıkıntı ya orada bir damaz xur ez halka perez banka binim de vay ez pirket me sıkıntı kes nademen. Jwir dest pê dike. Ev jî ser û sebeb çi ye? Ji ber ku em êdî têr naxwin. Em şükür nakin. Ser û sebeb ev henî. Heqîqeten gavak em îdara mala xwe binêrin, gelira me bibînê salê yaxud me çi tê destê me em ji wî şükür bikin, ji Rebbê xwe ra em dest navêjin faîzê. Xweda dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. Le in şekertum le ezîdennekum. Ve le in kefertum inne azabî leşedîdun. Dibe şükür bikin. Eger ku şükür bikin, ez ê nimet xwe zêde bikim. Eger nimet çi be birav. Ha eger ku eja şükür nekin, eja azabê min heye. O şedîd azabê min. Hem li dunyayê hem li axiretê. Ser û sebeb çi ye? Em dibin zû berî zû ez derenca jêrê pêl adetiya senekim herim serxanî ez êdî wisa zengîn bibim. Usul heye meri pêl derenca ewil dike adetiya asiya çar hê meri diçe serxanî yani. O ne mümkünek di dunyayê de herkes zengîn be. Xweda dengekî çêkirî yani. Elmê sosyolojî dibêje denge yani. Bêjin mesela günde melekî lazım e, şivankî lazım e, gavankî lazım e, muhtarek lazım e, şoförek lazım e, cotarekî lazım e. Ha, işê dijî lazım e mesela li bajara ye, herkes nabe kaymakam, herkes nabe belediye reisî. Gere hinek nava şehir jî paqij bikin. Gere hinek li çolê herin ber pez jî ji binek ez jî malê mas bixwim, li quntê ez goşt bixwim. Herekî gere êşekî bike yanî. Eja em tev dibin, ama di rêya kinda em zengîn bibin, êja gelek ji me em mala xwe ji mîrat dikin. Em dikevin vê faîzê, em rizqê zarokê xwe, pîreka xwe, mala xwe tev, em li mala xwe de huzûr naîlin, heta gelek însan hene ya Rabbi tinênê serê kesî, goya ji wî tirê qey rê di wir de ye ra dibe çi întihar dike. Rê ne di wir de yani. Canek Xweda daye me ew ji emanet e, gere em emanetê wî ra sahib derkevin yani. İntihar çare nîne yani. Çare çi ye? Çare pêşiya gotine em piyê xwe li gora hêfa xwe dirêj bikin. Em deh bakunot gelira me be, em meyê niha xerc kin yek wej me re bimîne. Em meyê 11 xerc kin me yek têke binî. Meyekî di dosî avê têke deynê me têke ser ev dû em nikarin. Cinarê me zengîn be em gora wî neçin. Em gora gelira xwe herin. Bik cinarê me zengîn be erebî wî, tiyarî wî, her çî wî hebin dibe. Xwedê daye ki ha em ji Rebbê xwe bixwazin, em mücadele jî bikin ama em nekevin faîzê. Em nekevin tefecîtiyê. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam di xutba xwe ya wedayê da dibe çi? Dibe tamamê qismê faiza binê piyê me dane dibe. Ewil dibe ez faiza apê xwe Abbas dibe radikim dibe. Ewil ji apê xwe dest pê dike, faiza apê xwe serê dide alî mesela anî. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi ayeta 276 emir ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. دبي فائز مال معفت که مال هندات که خراد که اما صدقه دبي مال زیدت که آیت خدا يعني جمنایك ام صدقه که بدن انسان يعني بدن نخوشا بدن يتيمه وسائر وسائر خدا دبي چه دبي ایک فائز بکه به فائز مالی هندات که يعني اما صدقه که بده صدقه مال زیدت که يعني دا آیتا دسد و هفته و هشتاد آجی و هاد بجه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي دبي قال باور من دا إكو باوري بخدا و پیغمبر آنیه. اگر دبي برا حقيقة إيمانا و قوتليه دف جوي پري فائز بردن هم بجوه ده باقرون دا يكي بدوزده باقرون تا ويت باقرون تا نسين دبي ده باقرون تا بسين كافية جوراني خدا أمر وهاد كياني أمر خدايه أبج عبادته عبادت تاني المجنين روجي نينا يعني أما الشيخ بدن سلف يعني برك أمش براي وقيم مسلمان حزدكين أم برا بقرده حسن بدنك يعني أم تا باقرون تا بدنكي برا خداج مرا خيري هاسكي عالم دبين كي مرب دا باقرون تا يعني مختاره کی پره مرب بدهیم بده یکی هر وکی نیوی مرب بلاش دای کی اقا خیرته و آیره دنج خدا دید چه خیری هست که وی هست که مثلا ام نکفن ایشه فایزانی خدا د سورت بقره آیتا دسدو هفته و نهادا جوها امر دکه بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دبي اگر که اون دف فایز بر ندن اون دویا دا دوام بکن و باش بزام که اون لمیدان حربش پیغمبر را دخوازن حربش خدا را دخوازن آیتا خدا بیاد اگر دبی که اون توبه بکن پری خوی که دایی که امبجن ده بکنو تا دایی که ویا بسین دبی ایوه دهاش ورد چترانی خدا ظالم حزناکه خدا دبی دفش به ظلمه بردن نه ایرو گوان بالاق ددنه که حقیقتا اف derdeki pırmazine henek insan maalesef yani huna insan adımızın yani. Perivan hene bir şekilde ki henek insan cidkevin tuzak havan o pere dedine ki senet imzatkin eğer birbirine çetkin mesela yekib yekunive yekib düdüya vesaire bu avay van insana dikevin beni idi dikin naken kanış beni vi deyni derin mervi tev laptop tu bin karu deni safi bikin yani. Halbuki gavak am idara xo binerin am jarabi xora şükür bikin şorba ma be am şorba ra şükür bikin bırak kalite datına be am şorba bikin nanjte da vurken am ter bikin yani bıra imana ma hebe bıra imana ma kuvvetli be ava ihtiyar bun çun hatta kingi قد بيتشي بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة مسلمان دبي برايا بن أجاك براء مسلمان بن الحمد لله أم مسلمان أم مسلمان جدل بن يرى أم جاب حزكن كبك احتياجه ما تشيبو أم برا جبو رزاق خدا أم بدين بدنها بدين براء مسلمان براء ما إيشه بخدينه أوجج مرة دعاب كيا وش خد دفتر ما خيرات أجبره ورا أسكرنا يعني دفج فايز بردن گوچه کیجمه هیه که ام بجم حاشا سم خدا را حرب بکن یا گوچه کیجمه هیه یعنی جمعه باوی مزده حرب خدا حرب حالتی رسول الله یا دبی چه؟ دبی اگر اون فایز دوام بکن اون بمنو پیغمبرم را حرب تخوازن دور میدانم حرب بکن یعنی هی داره توبه ناته گرتنه ام شخورا توبه که جدر جان بکن ايكو فايزة وجه ببرد دفجة فايزة جي بردة والله ويخد تعالى بركة تيحكي وان بريخ بدن مالك حلال وانتب من الدخير وخشيدا وان تمام اماتي خدابن